Akasbani Imphal Waikhom Rajesh na pau pajari ahanbada maroiba pau Leibaki atay mapam singa loina na Manipuri su hayeng pokpadagina sahi mga phawbagi manungda laiba angangsingbu polio hidak pithakadawri Manipurda haukiba pung kunmarida dengue gi anoba case sama kunmari thengnaki haujik phawbada laina asna miyoi ama laikidre इतिहास का सागोनरिबा शिलोंगी मणिपुर राजबारी तुगाइकिबगी थोंग माइके क्यादगी यानिंगदबा फोंगदोक नरकली अमसुंग हवाई पोथोक सिंगदा मिपाल तांगदनबा पांदमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi पीएम धन धनिया कृषि योजना अमसुंग मिशन हौदोकरे मणिपुरसु योजना असि ngasi हौदोकरे Leibak asida hayeng polio gi sub national immunization numit pangthoktuna pokpadagina chahi manga phawbagi manungda leiba angangsing polio hidak pithakadori hayengdagi hauraga thasigi tara mari phawba chathagadaba polio hidak pithapagi thauram asida Raja sigi oina punna angang lak ahum lising tara taruk chatruk humudra mathoi hidak pithaknaba pandam thamli hayeng ahuba numita bud budda hidak pithakani masigidamak punna bud lising ahum chama humputaret hangdokani thasigi tara humdoi amasung tara maridana chithahoba angangsing yumthong changduna hidak pithakani hari Akasbani Paumin Hai, Bharata polio na naba angang laitrabasu, yumthong nariba laibak singda, polio gi casing chadoropa tengnabana, Manipur gumba, Myanmar amasung Bangladesh ka nang naba mapam sing oibana, laina asi matam amade hekta narakpayay haibigi chingnaba laibadigi, jila tarataruk makta polio hidak pithaknaba, raizigi haksel amasung yaipayumbal bibakna thaurang tauri. Manipur da haukiba pung kunmarida dengue gi anoba case sama kunmari thenaki sarkar gi cherol amana hai hairiba matamasda punna sample sani kuntrani pan test tauke masigi manungda Imphal West jila da sample sama nipu test tawbada mioi marifu mari dengue positive oiba thenaki Imphal East jila dana mioi nipu tare test tawbada mioi kunmathoi positive oiba thenaki Senapati jila dana mioi kunmathoi test tawbada mioi taramathoi positive oiba thenaki Sahi asigi January amadagi ngasi phawbada punna sample lising manga changwa nipu matoi test tawbada mioi lising ani chani marifudra matoi positive oiba thengnaki masigi manungda Imphal West jila na khwaidagi masing yamna mioi lising ama chatruk yankai taruk dengue positive oiba thengnaki hauji phawbada dengue na Bishnupur jila dagi mioi ama laikidre Manipur da miyamna pamnaba sarkar ama lehennabagidamak kendrigi lusingba unaruba MLA khara ngasi Imphal da thorakre ngasi Imphal da thorakiba MLA sing adudi Sarvasri Govindas Konthokjam Karamsyam Aikham Dingo Kumukcham Joykisam amasung Dr. Sapam Ranjanni Imphal gi Bir Tikendraji airport hek thunglabada paumi sing hangba wang sing gi popkumda MLA sing asina phongdoropagi matungina raija sida athuba matamna miyamna pamba sarkar ama semnagani haibigi thajaba kendrigi lusingba singna pirakle MLA sing asina BJP gi lusingba sing Sambit Patra amasung BL Santos unarki adumainamak BJP gi atai lusingba singdi unaba phangdi hari Ease of doing business EODB initiative ki saruk ama oina ngasidigi hauduna chayol ama chupna chathagadaba fire safety auditors training program tongan ba hospital singda hogdokre hospital sing adugi manungda RIMS Jenims Caesar Hospital Mother Care Hospital Trevi Hospital Babina Hospital Karkinos Healthcare Northeast Private Limited Cancer Treatment Services Hyderabad Private Limited Ras Medicity amadi LLDS Hospital yauri haudopaki thoromda PWD gi chief engineer Ningombam Subhas, Home ki Joint Secretary Dr. Mayengbam Bito Singh, Town Planning Department ki Chief Town Planner Nongthombam Benju Singh, Jenims ki Director Dr. Longjom Usharani Amadi, Manipur Fire Service ki Director Laisram Nabasundar Singh Saruk Yaki. Thauramadu Wangang Mada Fire Services ki Director Laisram Nabasundar Hai, Bharat Sarkar ki Ease of Doing Business ki Thaurang Makada, Fire Service Department Khaktana, Fire and Life Safety Protection Measures Mapungpana, Regularization Tognaba Honabada, Mateng Oinabagidamak, Ngasidagi Hauduna, Third Party Auditor Natraga, Empanel Agency Kangatuna, Manipur ki Building Kudimakta, Fire Service ki Masak Matum Singh Tamduna, Rises the Mahu Langpok Tagi Ngaktok Kongtang Amoina, Pangtok Pani. Paugi marakthana break ama
Every eye in the region deserves the best. Free eye screening camp. Shiza Eye Care Foundation Langolda. Lakliba October 13 amadi 13 matam na ayuk pung mapaldagi nungtil pung ahum fawbani. Community Ophthalmology da award amadi Japan Grand Fanglaba Shiza Eye Care Foundation Langol. Arbin Eye Care nasu lamjing lamtak piri. Mitkiyo makhal makha kya gi laying haibadi cataract, retina, cornea, glaucoma, pediatric eye care, oculoplastic surgery ki laying bizabagal loinana. Procedure amadi investigation da 15% concession supizeri. PMJAY RBSK MPCB nasu MPNL tawbiri. Ako pamorol gidamak 9436 235 274 da call tawbirak na ba kanghanjari. Tabiriba pawasi Akas Bani Imphal dagini. Silong de leba Manipuri Rajbari bu tugai ki bahai basi Sipsena Manipur Pradesh na ani suba puya mai thai bani haina lobo galona na thong adu bu kan na yaning da ba phongdurokli Sipsena Manipur Pradesh ki Vice President Thador Pachero man hai puari ga sago nariba khwaidi gi maru ba mafam asibu October tha asimak da tugai ki bahai basi anoba China ama hapsin baga pangkhak oire ऐतिहासिक और मणिपुर राजबारी थुगाई की बबू मितई एलायंस नसु कन यानिंग दबा फोंगदोरली लुब असिना थातोरप चेरोल मद हाई शिलोंग द लेबा रेडलैंड बिल्डिंग हाइना सु खंगनबा मणिपुरी राजबारी थुगाई रे ताबदा यामना नुंगाइतबा फावी मफम असिना मणिपुर मियाम अमदी राज्य असिगी राजनीति की ओइबा निंगसिंग खुबम ओइरिबनी मरमदुना मणिपुर की राज्यपालना अथुबा मतमदा थोगदोक असिगा मरी लेनना सेंगदोकपियो अमदी मरी लेनबा सिंगना चपचाबा हेरिटेज प्रिजर्वेशन पॉलिसी अमा सेमदना असिगुम्बा थोगदोक असि अमुक अना थोक्तनबा होनबियु हारि Thawong asi Federation of Civil Society Organization Fox Manipur na sukan na yaning daba pongdoroli lub asina thadrok pa cherola madahai Manipur Rajbari bu ikhang khangog dana tha sigi nipan da tugai ki bigi thong asi Manipur gi miambu usitta bani haina lawi nauna semdopa gi mingda Manipur puari ga leng daba kudam changdam mangan naba honaba asida chena ba mari leinaba bibaki official singi mathakta Rajyapal na chapchaba thabak lokakadabani Manipur State Rural Livelihood Mission की मखादा ITA Women Multipurpose Cooperative Society Limited Thongambi Women Multipurpose Cooperative Society Limited Kanglei Hiai Women Multipurpose Cooperative Society Limited amasung Kaiphadaba Land Women Multipurpose Cooperative Society Limited ka punna sinduna Rural Route Market ngasi Imphal East Dilagi Singarel Tezpur leba Yaifalamjing Kanglu Ground da pangthokre राज्य की सेंसस ऑपरेशन की डायरेक्टर टीएस चित्रादेवी इम्फाल ईस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर निवेदिता लायन लाकपम अमसुंग मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदना देवी ना थौरमद सरुक याकी थौरमदुदा बीएलएफ सिंग द यावरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग की मेंबर सिंग ना साजबा पोलम सिंग उटपा स्टॉल मरफू मरी हांकी थौरमदुदा वांगांगबदा सेंसस ऑपरेशन की डायरेक्टर टीएस चित्रादेवी ना असुमना हाई Self help group in Lamdadi, Imphal East District se Hana, Degi Adum Mangjin Thara La Pasina, Pujikshu Adum Adugi train do, Makasa Tabiraga, Hena Sakopa, Pura Hena Imasima Use, Sigi Rural Roots Market, Togodori Sida is the village level self help group Sema Matamdadi, Yam Dravada self help group Tara, Aduga Yamavada self help group Pullaga Semi. Consumer Affairs Food and Public Distribution Bibangna Imphal East Dilagi tongan mafam singda ahongba mamalda siang phanganbagi thabak chathari District Supply Officer K Dhananjay na hai phau longadringa gi miam na wanarba matam asa siangi awaba khrada oirabasu hantanaba pandamda Imphal East ki Deputy Commissioner gi miang makhada jila asigi wangkai kendra gi khongnang ari karak amasung lamlai kendra gi khara sonda ngasi miam da ahongba mamalda siang phanganki Lebagasi ki atay mafam sing da pangthok na bagum Thawbal Jila dasu National Coming Out Day ki palan thoram pangthokre Rural Voluntary Services wangban na chalaiba New Life Sanglen Garima Gray Shelter Home for Transgender Wangjing Bazar na sindra Thawbal ki Khetri Sanglen da pangthokba palan thoram aduda RIMS ki Department of Clinical Psychology ki Assistant Professor Dr. L. Rosen Transgender Diaspora haibasi ki matang da khaminanaba wangangki Human Rights Law Network Manipur ki Assistant Director Advocate Premlata Thoksomna Domestic Violence Against Transgender haibiramda wangangki HIV STI gi matangda Intensified Information Education and Communication Campaign ki saruk amoy na ngasi None Jila da Condom Promotion gi Flash mob ama pangthokre jila asigi longmai bazar da pangthokhiba thoram adu District Integrated Strategy for HIV AIDS Cluster Tamenglong amasung None gi mieng makhada ICTC None amadi Link Worker Scheme na pangthokpani thoromadugi sarug amoina Social Outcome Comedy Artist Party na hiram masigi matang na miyambu hena khanghanaba thoram sing utki
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯕꯨ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯒꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯞꯁꯃꯤꯌꯔ ꯇꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯀꯣꯜꯄꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ NABH ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी हवाई की पोथोक्सिंग मिपाल तांगदनब पांदमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM धन धनिया कृषि योजना अमसुंग मिशन हौदोक्रे नई दिल्ली दा पांगथोपा कृषि प्रोग्राम की अखनब थौरम अमदा लौसिंगो अमसुंग मसिगा मरी लेनब लमसिंग की प्रोजेक्ट पाइखनब लुपा कोटी लिसिंग निफुनिथोय हेनबगी जत्रा हुनकी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोपा थौरम अदुदा प्रधानमंत्री ना लौसिंग की लम की मरुएब थौरांग अनि हवाई की पोथोक्ता मिपाल तांगदनबगीदमक लुपा कोटी लिसिंग 35 चंगना पाइखकदबा PM धन धनिया कृषि योजना अमसुंग मिशन हौदोकी थौरमदुदा प्रधानमंत्री ना लौसिंग एनिमल हस्बेंडरी फिशरीज अमसुंग फूड प्रोसेसिंग की दमक लुपा कोटी लिसिंग मंगा समरी यांखै चंगना पाइखकदबा जाति की प्रोजेक्ट अमसु हौदोकी मसिगी मथक्ता लुपा कोटी 415 चंगना पाइखकदबा प्रोजेक्ट सिंग की दमक जत्रा हुनकी थौरमदुदा वांगांगबदा श्री मोदी ने हवाई की पोथोक सिंगदप मिपाल तांगदनबा पाइखलिबा PM धन धनिया कृषि योजना अमसुंग मिशन असिना लेबाग असिगी लौमी लाख कया मरुंगी मराइबक फगतहनबा ngамलगनी मांग हाई हौखिबा चही 18 असिदा भारतना लौसिंगी पोथोक सिंग मपाल लमदा थातोपगी चांग सरुक अनि हेंगतखी आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है मणिपुर राज्य की लौसिंगु विभाग सिंधुना इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा योजना असी हौदोकी थौरमदुर वांगांगदा राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल हाई प्रधानमंत्री की मियंग मखादा ngasi हौदोकलिबा थौरांग असिना लौसिंगी लमदा चावना ओनबा पुरकनबगी खोंथांग अमनी मांग हाई तमेंगलोंग जिला बु लेबाक असिगी रैंकिंग द मकोक थोंगबा जिला 10 की मनुंग चलहनबा पुन्ना होनमिनसी थौरमदुदा अकोई राइस मिल एसोसिएट येलहौ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सना लेबाक ऑर्गेनिक FPC अमसुंग चुमथांग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ता मखोइना तौरिबा अदु सखंगबो ओइना सर्टिफिकेट पीबगा लोइना सब्सिडी ओइना फार्मर असिस्टेंट की मखादा लुपा लाख 3 मखाई खुशिनकी ngasi की थौरमसी थौबाल तमेंगलोंग कामजोंग जिला न सिंगबदसु पांगथोखी हौजिक सानबगी पाव वाइखोम चित्रधनी देगे मरीफू तरुक सूबा बटालियन CRPF न सिंधुना चथरकपा इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi नोने जिला की लोंगमाई कमन ग्राउंड लोइसनख्रे लोंगमाई स्टूडेंट्स यूनियन को खुसमनदुना खेलो इंडिया कैंपेन की मखादा नुमित हुमनी चुपना चथरकपा टूर्नामेंट लोइसनबगी थौरमदा कमांडेंट N कुंजरानी अमदी सेकेंड इन कमांड W नंदिनी देवी सरुक याखी ngasi सानकीबा फाइनल मैच ता EEV ना रियन बैप्टिस्ट एकेडमी बु पांजेल अहुम अमदा थोइदुना टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइख्रे तरा मरी सूबा जादोनंग फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi इम्फाल की खुमलंपाक मेन स्टेडियम दा हौख्रे जेलियांगरोंग फुटबॉल एसोसिएशन असिनबा टूर्नामेंट असिदा तोंगान तोंगानबा टीम 53 ना सरुक यारी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन असिनदुना पांगथोकलिबा कुनिथोई सूबा लाइहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानकीबा मैच सिंगदा YWU कक्चिंग ना SDO पलेलबु पांजेल अहुम अमदा अमदी AKSK कक्चिंग खुनौना KFC कक्चिंग बु पांजेल अहुम अनिदा थोइखी राजेश थागचरी चित्रधनी अरोइबदा मरोइबा पाव लेबा के तै मफम सिंग लोइनना मणिपुर सु हयेंग पोकपदगिना सही मंगा फावगी मनुंग लेबा आंगांग सिंगबु पोलियो हिदाक पिथकदौरी मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरीदा डेंगी की अनोबा केस चामा कुनमरी थेनकी हौजु फावदा लैना असिदा मियोय अमा लेखिद्रे इतिहास का सागोनारिबा शिलोंगी मणिपुर राजबारी तुगाइकिबगी थोंग अदुबु माइके क्यादगी यानिंगदबा फोंदोकनारगली अमसुंग हवाई की पोथोक्सिंग मिपाल तांगदनबा पांदमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi PM धन धनिया कृषि योजना अमसुंग मिशन हौदोक्रे मणिपुरसु योजना असि ngasi हौदोक्रे
पाउ लोइजरे।